Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno sa predstavnicima javno-komunalnog preduzeća Parking servis obišao je danas novoizgrađeno parkiralište na Trgu Komenskog. Radovi su počeli krajem maja, izgrađeno je 50 parking mesta, trotoar i saobraćajnica, dok je sačuvana i zelena površina. Ovaj trg je pod velikim saobraćajnim opterećenjem jer se nalazi u dvorištu nekoliko stambenih objekata, ali se nalazi i pored više škole, odnosno nalazi se ono visoke, kako se to sad već, da ne pogrešimo u terminologiji, neposredno u blizini elektrotehničke srednje škole i imamo obdanište koje se nalazi iza mojih leđa. Tako da smo uredili, rekao bi da je Trg Komenskog danas i ova ulica školska ulica danas izgledaju mnogo pristojnije. Morat ćemo sređujemo ovde fasade, mnogo grafita i da probamo da uredimo ovaj deo grada koja je onako jedna mala oaza mira, a ne tako daleko od dve velike ulice, od Futoške i Bulevara Oslobođenja. Gradonačelnik je izjavio da će grad Novi Sad nastaviti sa ulaganjem u nove parking prostore bez obzira na ugovore o koncesiji javnih garaža, čije se potpisivanje očekuje, jer kako kaže, nedostatak parking mesta je najveći komunalni problem grada. Direktor javno-komunalnog preduzeća Parking servis Stevan Lugonja izjavio je da je ovo preduzeće uz veliku podršku grada nastavlja da radi na izgradnji novih i sanaciji starih parkirališta. Pre nekoliko meseci otvorili smo 100 novih parking mesta u Radničkoj ulici, zatim smo otvorili 200 parking mesta kod Štranda. Prošle nedelje završili smo sanaciju na parkiralištu u Pančevačkoj ulici, sanaciju na parkiralištu u ulici Momčila i Tapavica. Evo danas smo se ovde našli da na neki način pustimo u rad i 50 novih parking mesta na Trgu Komenskoga. Investicija na Trgu Komenskog završena je i pre roka, a vrednost investicije je oko 13 miliona dinara. Pored novih parking mesta izgrađene su i pešačke i kolovozne trake, a deo stare vodovodne mreže je zamenjen novim.